Dobro večer svima, dobrodošli u Solfeggio 100 lekcija, krećemo sa lekcijom broj 21. Danas ću govoriti o kvintakordima. Koje sve vrste kvintakorda imamo? Dur, mol, povećani i smanjeni. Ili možda ćete negdje vidjeti da kažu smanjeni pa povećani. Uglavnom, danas ću ih sagraditi na tonu C. Ako ste možda gledali, znači što se tiče lekcija klavira, znači tamo sam na svakom tonu, na svim bijelim tipkama sagradio znači kvintakorde, dur, mol, povećani, smanjeni. Još sam dodao tamo dominantni septakord i mali molski septakord, pa možete tamo možda malo pogledati, a sad sam tu malo još objasnio u teoriji kako oni u biti se grade i kako izgledaju znači u notnom crtovidu. I bit će s nama danas opet mala klavijatura gdje ću popratiti to malo sa sviranjem. Uglavnom ovako, znači imamo 4 vrste kvintakorda, dur, mol, povećani, smanjeni i sad nas zanima u biti kako se oni zapisuju, kako se označavaju i kako se grade. Danas ćemo samo na tonu C. Samo na tonu C. I znači vidjet ćete kako se oni u biti obilježavaju. Recimo dur 5/3 ili može samo možda D 5/3, sad vidjet ćete, ovisi kako gdje ćete naći te kvintakorde. Mol recimo M 5/3 ili mol 5/3, povećani P 5/3 ili pov 5/3 ili povećani 5/3, smanjeni znači S 5/3 ili SM 5/3 ili smanjeni kvintakord. Sad ovisi u kojem obliku ćete vidjeti da je zapisano, ali uglavnom to je sad možda i manje bitno. Ali sad nas zanima u biti sljedeće. Kako se oni grade? Znači na tonu C imamo taj neki osnovni ton, vidjet ćete uvijek je ton C. Recimo zanimljivo je to. Znači možete svugdje napisati prvo recimo dur, mol, povećani, smanjeni. Sad svugdje sagradite C, E, G. C, E, G, C, E, G, C, E, G. 4 puta napišete tonove C, E, G. I sada, znači kao neku tablicu da rješavate. Dur, kvintakord se sastoji od osnovnog tona, velike terce i čiste kvinte. Ja sad to nisam pisao čista kvinta, nego sam samo napisao da se sastoji od velike terce i male terce. Možda će vam to biti lakše zapamtiti. Sad neko možda već kuži kvintakorde i jednostavno će mu možda samo malo pomoći da još usavrši to znanje. Recimo neko možda još ne razumije baš pa će mu možda pomoći ovo što ću govoriti recimo sada. A neko možda nikad se nije susreo znači, sa kvintakordom i ovo će mu biti skroz nešto novo. Uglavnom, koja god je situacija, ja vjerujem da će vam malo to pomoći. Uglavnom, znači napišite prvo 4 puta iste tonove. I sada, dur kvintakord se sastoji od velike terce i male terce. Ako ste pratili malo intervale, velika terca na C je E. C, E. A mala terca na E je G. Inače možete si to lako zapamtiti. Ako gledamo sad sve skupa, velika terca, mala terca. Mol, mala terca, velika terca. Znači obrnuto. Povećani kvintakord. Velika terca i velika terca. Smanjeni mala terca. U biti, bitno je da znate sagraditi tercu. Malu i veliku. Sad tu ne morate povećanu tercu ni smanjenu tercu, nego samo veliku i malu. Ja sam sa strane ove informacije sve pamtite i vidjet ćete da u biti kad to sve malo posložite kao neki sudoku ćete vidjeti da je vrlo jednostavno i moći ćete to znači, vrlo brzo shvatiti. Znači mala terca je razmak od 1,5 stepena. Znači ako se sjećate mala terca, znači C, to je 0, pola, 1, 1,5. Znači mala terca je 1,5 stepen razmak. A velika terca je još pola više. Recimo CE, velika terca, će biti razmak od 2 stepena. Pola, 1, 1,5. Znači to je jako bitno znati kod građe znači, ovih kvintakorda. Jer znači možete graditi tako, velika terca, mala terca. Možete razmišljati osnovni ton, velika terca, čista kvinta. Možete na taj način. Ali uglavnom bitno je da imate na početku veliku tercu, a onda malu tercu. I sada ćete malo čuti kako u biti zvuči taj dur kvintakord, znači CG. Malo ću pojačati.
to je dur kvintakord, on zvuči veselo. To si možete recimo naštrebati. C, E, G, dur kvintakord. I gledajte kako se piše, zapamtite si znači velika terca pa mala terca. Ili osnovni ton, velika terca, čista kvinta. Možete i tako, ali na kraju sad, kad jednostavno budete znali kako se on gradi, nećete više morati sad nekom možda objašnjavati na koji način se to shvatili, nego jednostavno C, G, dur kvintakord, ali kako smo došli do toga, na ovaj način ćete brzo naći to zapamtiti. Velika terca, mala terca. Znači od ozdo prema gore se broje. Velika terca, mala terca. Dur kvintakord. I tu sam napisao C, G. Znači kako god ćete zapamtiti, to ćete vi sami odlučiti. Mol kvintakord, koja je razlika između dura i mola? Znači u mol kvintakordu isto imamo tonove C, E, G. I sad samo snizimo u biti ovaj ton E i bit će S. I sad je ova velika terca postala mala terca, a ovaj gornji, znači razmak je postao velika terca. Znači oni su se zamijenili. Velika terca, mala terca, velika terca. I sad kad gledate što se tu dogodilo, znači C, G. Sad se ovaj ton E samo spustio na S. Znači, i zapamtite, naštrebajte, znači C, S, G, mol, kvintakord. Dolje mala terca i na tu malu tercu se gradi gore velika terca. Ili, znači, osnovni ton, mala terca, čista kvinta. Znači, kvinta i ovaj osnovni ton se nisu promijenili, nego samo srednji ton je snižen. Znači, tu je razlika između dura i mola. Evo, znači, ovdje možete sad konkretno vidjeti te faze kvintakorda. I sada idemo dalje. Znači, povećani kvintakord. Povećani kvintakord se znači, sastoji od osnovnog tona, velike terce i povećane kvinte. Vidite, povećana kvinta, ton gis. Ali ako gledamo, znači, od prvog do drugog tona je velika terca, a između drugog i trećeg tona je velika terca. Znači možete si zapamtiti dvije velike terce. I sad kad gledate recimo dur i povećani, prva dva tona su ista, C, E, i sad samo ova kvinta u biti povećana. Povećana kvinta, znači ton gis, a ovdje je bilo C, G, C, E, gis. I to je znači povećani kvintakord, kako on zvuči, C, E, gis, više, vidite? C, E, gis. To je znači povećani kvintakord. I na kraju imamo smanjeni kvintakord. On se znači sastoji od osnovnog tona, male terce i smanjene kvinte. Ili si možete zapamtiti dvije male terce. C, S mala terca, S, G, S mala terca. Još ću to sad malo pokazati na klavijaturi. Znači, što je danas u biti bitno zapamtiti? Znači da je kvintakord, znači koliko imamo vrsta kvintakorda? 4 vrste kvintakorda, dur, mol, povećani, smanjeni. Zapamtite si kako se znači pišu. Znači ovo je 5/3, 3 znači terca, to je znači razmak od osnovnog tona do ovog, ajmo reći, sljedećeg tona. Znači to je 3, a ovaj gore 5 znači da je gore kvinta. Znači 5, 3, kvinta, terca. Vidite. Kvinta, terca i na taj način u biti označavamo kvintakord. I što je još bitno, znači zapamtite si kod dura velika, mala, mol, mala, velika, povećani velika, velika, smanjeni mala, mala terca. Zapamtite da mala terca je razmak od 1,5 stepena, a velika terca je pola više, znači 2 stepena razlike. I to si malo osvijestite. Svirajte si te akorde. Sad ćemo znači smanjeni odsvirati C, S, Ges. Vidite kako on zvuči. C, S, Ges. To je znači smanjeni kvintakord. I sada recimo možete i slušno to prepoznavati, vježbati. Znači neko može s vama vježbati, recimo neko svira, neko sluša, pa onda obrnuto. Na koji način? Evo ja ću sad recimo svirati malo. Samo na tonu C. Vi možete pogađati recimo. Prvo ću rastavljeno, pa onda istodobno odsvirati. Što bi bilo ovo? Da li ste pogodili? Smanjeni kvintakord. C,
S, Ges. I to se više puta ponovite da zapamtite. Smanjeni kvintakord C, S, Ges. Dvije male terce. Povećani C, E, Gis. Dvije velike terce. Mol kvintakord C, S, G. Mala, velika terca. Dur kvintakord C, E, G. Velika, mala terca. Znači kad to budete ponavljali, drugi dan si ponovite nekoliko puta. Pogledajte si video još jedanput, recimo ako možda niste dobro zapamtili. I to si probajte odsvirati na klavijaturi. Ili možda na nekom instrumentu drugom kojeg svirate doma, na harmonici recimo. I tako dalje, na gitari. I onda to malo oslušajte kako zvuči. Znači ovo je bio smanjeni kvintakord. A što bi bilo ovo? Ovo zvuči veselo. Znači da je to dur kvintakord. C, E, G. Dur kvintakord. Mol kvintakord. Znači mol kvintakord zvuči tužno. Ovo je povećani. Smanjeni. Evo to si više puta odsvirate. Svaki dan si recimo možete ovako. 5 puta si odsvirate dur, 5 puta mol, 5 puta povećani, 5 puta smanjeni. I 5 puta recite na glas kako glasi znači na tonu C. Sakradite na tonu C i ja vjerujem da ćete već drugi dan, kroz par dana ćete sigurno znati znači od čega se sastoji koji kvintakord i kako glasi recimo na tonu C. Onda za par dana vježbajte recimo na tonu D. Možete si pogledati znači onaj video gdje ja objašnjavam, znači na svakom tonu gradim akorde i onda recimo tako možete učiti svirati klavir i odmah vježbati solfeđu i onda ovo što ste tamo svirali ćete osvijestiti na ovaj način što ćete malo pratiti ovu teoriju. Evo ga, znači to je što se tiče kvintakorda, znači ovo uopće nije komplicirano. Znači ako si zadate prvi, treći, peti ton na tonu C, znači sagradite sve te tonove i onda samo rješavate križaljku. Razmišljate gdje je velika terca, gdje je mala terca i znači, a poslije više nećete morati ne razmišljati kad budete znali točno da je C, G, dur, kvintakord, nego samo jednostavno to zapišete. Evo ga, sad ćemo još malo pogledati samo te razmake. Znači, velika terca, mala terca, C, E. Pola, 1, 1,5, 2. Znači, velika terca, 2 stepena. Znači, C, E. I sad od E do G idemo vidjeti. Pola, 1, 1,5. 1,5, mala terca. Znači, C, E, G. Sad idemo dalje, recimo. C, S, G. Pola, 1, 1,5. Znači, mala terca. I sad od ovog S. 0, pola, 1, 1,5, 2 stepena. 2 stepena, znači SG. Znači, mala terca, velika terca. Povećani. C, E, to već znamo, znači da je 2 stepena. I sad od E gradimo gore 2 stepena. Znači, pola, 1, 1,5, 2. C, E, Gis. Znači, dvije velike terce i na kraju dvije male terce. C. Pola, 1, 1,5, to je znači mala terca i sad odavde. Pola, 1, 1,5, znači mala terca. C, S, Ges. Da sad recimo ne bi bunilo, neko bi rekao da je C, S, Fis smanjeni kvintakord. Ali vidite, u biti Fis je povećana kvarta. To nije kvinta, zato onda nije kvintakord više. Zato u biti uvijek prvo osnovne tonove sagradimo. Znači C, G i onda na njima gradimo, jer onda je on kvintakord. A vidjet ćete kad budemo objašnjavati recimo sekstakorde ili kvar sekstakorde, koja je tamo znači razlika, što će se tamo događati. Ali znači sad zapamtite samo ovo, mogu još recimo možda jedan dan na drugim tonovima isto to malo objašnjavati, ali ako ćete pratiti one lekcije klavira, znači ja sam u svakoj toj lekciji, znači na svim tim bijelim tipkama, znači sagradio te sve vrste kvintakorda i napisao sam znači u opisu kako točno glasi kvintakord, na koji ton. Tako da si to možete provjeriti kad ono i tamo sviram, onda si to možete i zapisati recimo u crtovlje i bit će vam puno lakše. Ja se nadam da sam barem malo dočarao sa te kvintakorde
zapamtite te neke osnovne informacije, malo si svirajte, slušajte, malo razgovarajte još s nekim kome možda to ne ide ili ko želi to naučiti, pa probajte zajedno malo komunicirati, svirati jedni drugima i ja vjerujem da ćete jako brzo doći do rezultata. Znači ovo je vrlo, vrlo jednostavno u biti, ako znate dobro baratati sa intervalima. Ako vam možda još ne idu intervali, imate tamo i lekcije u intervalima, gdje sam isto objasnio sve intervale. Imate čak i slušno, kako ih prepoznati i to je to. Evo ga, lijep pozdrav i vidimo se uskoro.